نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sin kami ha kami Islam, murah-murahan yan kamukatan hatiranan, sibuda amin nyari long ta imaalup kako hawaktu ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Damikianin kamu yan ha ini kapupuan ha kagimbahan amin long ta dimurungog ha aikom tandabo. Damikian da isab mga sila amuin simusugpat kat utani ha Facebook iban YouTube. Salam doa kanyo katantan, murah-murahan makahampit na isab kita niyo. Nikmat sa lago-lago dahil hatuhan na Rabbul Alamin, karna sin pangadyan amoy in dakay rayon nato bihayaon insyaallah subhanahu wa ta'ala. In liabayan pangadyan nato timubtob kita niyo ha ayat kauhan tagupat, habihayaon tumagna kita niyo dahil ha ayat kauhan taglima. Pari indi innain abutan sin waktu na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dahin haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laytaha kanatil qadiyah ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمنون بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. Ang paray sabing mga sila amin katukbalan sin kitab nila, kitab amin piyag susulatan sin katan amal sin manusya di hababaw sin gumi ini, sibu da marayaw iban mangi. Hawaktu ini amuna in kitab mangi ingkatan kaya sulat karna panulang katan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon biya sin amin sila kaya tukbalan pangadyan na to limabay daing harapit patuo. Amin magwayang intagda po kaniya makatabok sing kitab niya pa kaniya karna sing kugkuyag
sabab sin inkatan halom sing kitab niya marayaw, sabab piyarayaw na yung pag-amal ibadat niya rin di halaman sing gumi ini, nasabab yadto inkatan hinang mumarayaw, piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto madawhat mo inkatan karayawan dahil Tuhan na Rabbul Alamin. Ang paray sabi mga sila amin in kitab ikaruhal kanila, piyag susulatan sin amal nila, dahil harapit nila palawa, na inhalawm niya isabyan kangian katantan, sabab sin amin kakahinang niya, di hadun niya ini, amo na in katan kaya sulat doonhan, in katan mangi, piyag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy sabin piyag marayaw niya riha dunya. Ingkatan piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy sabin piyag bangi niya, sindi pa siya dunya. Hasabab yan, ingkatan kaya susulat ha kitab niya, amo na ingkatan mangi. Doon hayan, maghimumungan na siya, fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya. Amuin makaiyan siya. Amuin labi marayaw na sinwayroon na siya katukbalan sinaming kitab biha. Sabab inyan manghindua anain tagdapukan niya runhan. Amin lang niya palayo aring kako in kitab ko yan. Biya sin layo sin sadlupan iban subangan. At iniyari magabot, insubahan iban sin sadlupan. Pasal sin, yaon na in gugo sin katan sin hinang niyari hadun niya ini, amuin wala niya piaruli, in katan piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuan tim piyag mangi niya, in katan piyag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuay sabihan tim piyag marayaw niya, hasabab niya doon hayan, madawhat niya in gugo sinamuin, katan kakahinang niya roon hayan, sampay doon hayan, mangyas kibil na siya sinamuin, kitab niya hawak to yaon, mareho pa siya wala kaya tukbalan sinaming kitab yaon, iban siukat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, palayuon dahin kanya sa sumakawa ron na mahinang niya hawak to yan. Damit yan, maghimumungan siya roon na yan, walam adri ma hisabiya. Di ko na lang niya kaingatan bang ununin kumugdan kako ini, imbistahan kako ini. Imbistahan sinamuin kakahinang panulang ko patuhan Rabbul Alamin, hawak to ini. Sampay roon hayan, intagda po kaniya, in aginiya, ya laytaha kanatil qadiyah. Doon hayan muhuton niya na ingkamatay. Misan pa ingkaunan niya, kaya na naman niya in bisa sing kamatay, rendi hadun niya ini. Amin bakas liabayan niya. Sabab ingkatantan makananam sing kamatay. Warman sin Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingkatan dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kabuhi, pananamun sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kamatay. Nahasabab yan in kafir, bakas tanan na pangadji, haamin mga sura na kaunayad to, in bang biya din in kaagisin pagpatay ha kafir, bang magbutas na inyawalihan iban sin jasad, amin bugnusun sin malaikat inyawalihan niya dahil halom sin pamaranan niya, amuin laung ta bukom biya sin bariman, amuin hat tumawag imalakal maut, ya ayyatuhan nafsul mutmainna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hat hadya tumagi malakal maut lang nga yakaw, nyawalihan marayaw, guwa na kaw ring hajasad sinta umarayaw yan.
maharap pa rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon hayaon gumuain nyawalihan sin tao yaon. Amin bariman siya banding sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sin pag-anod sin tubig hakunggungan bang minum in hambuk tao. Dumaran agak-agak in tubig sumud palom sing gaunggang niya. Bihad to raisab sa panto ninyawalihan gumawa deng hajasad niya. Biya sin pag-anod sin tubig agak-agak sumud palom sing gaunggang niya. Bang isab siya gumawa na inyawalihan deng halom sin jasad niya. Naampara im mga sila amuin in katan piag marayaw sin Allahu Ta'ala piag mangi nila. In katan piag mangi sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala amoy sabi piag marayaw nila. Naroon hayan bugnuson sin malakal maut. In amoy inyawalihan niya. Sabab bag-iyan sin malakal maut. Ya ayyatuhan nafsul khabisah. Irji'i ila sakatillahi wa ghadabih. Ya kaulong niya nyawalihan sangi-ngi. Guwa na kauring hajasad sinta ini kauyan. Harap pa mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sindukal niya. Naroon hayaon lang niya mapulakkan at inamun nyawalihan sin ini tao yaon. Haamin jasad niya. Doon hayan di mabaya gumawa deng halong pasal sin buka sin susungon niya. Hangkan na in kaywanan aon deng ha mga magkawapat maghakok doon hayan sabab sin amoy in bihad to in kahalan sin tao amin mapatay halawng pagmaksiyat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Naroon hay ni amin sumukat na siya sing kamatay roon hawak tuyan sa sumagawa. Wayron na kamatay ba't biyabayta na sin daak sin Allahu subhanahu wa ta'ala pabaytaan in katan makhluk sin in kahalan katantan biyayta dunhan sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala jumatu hadja. Karena uway pakaradyaan uno-uno jumato hawabaw sing gumi ini buat malaingkan subay aun ingat baya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay intuham na to Rabbul Alamin magrida ha uno-uno pakaradyaan ang pasya jumato. Bihan in kakawasahan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Naroon hay ni makaiyan na siya sin di niya kaingatan mangunin sungon niya. Sarta sukaton niya na ingkamatay pag-ubos di na maaunin susukat-sukatan niya. Na doon hay ni misan pa siya lang tamaliso sing kamatay. Bat imano siya hababaw sing gumi ini. Namahang sa hindi mabuga ha kamatay. Sa sumagawa. Banghadya kaingatan si mga sila amuin. Iuurol nila. In kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di sila kahunitan sin uno-uno pakaradyaan halaw man sing gumini, sampay magbutas in jasad iban sin nyawalihan nila, in sila halawm pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. But in mga malaikat, amoy in diaraak sin Allah subhanahu wa ta'ala magjaga kanila, yaon, biyabayta kami inilaw niya. In magjajaga kaniyo. Dahin dito pahadun niya yadto sampay dahin di nahalaw mansin ini adlaw akhirat. Bihan yan mga katotay maguran. Na doon hay ni pagkawayron na mahinang sinambuk nagkupor pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagmasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon na in kafir, yaon na in munafik, yaon na in mga manghimuting. Patuhan na to Rabbul Alamin na doon hayaon sa nasadya sila tumayma sin uno-uno na
indirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena biyay ta katot tanyo sintuhan na to Rabbul Alamin. In katantan si Buddha, amo pakari tumayma, bat amin mga sila marayaw imparasahan nila. Amin mga bariman, buat malaingkan misaning kafir sa da sila tumayma hawak tuyan. Biyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw susungon. In sila tumayma nakatan, misan pa insungon nila palom sinarka. Sabab wayron na pindahan singkatan pakaradyaan doon hawak tuyan. Karena kawasara kuman sin Allah subhanahu wa ta'ala indumakan doon hawak tuyan. Hindi hadun niya rihilan pagita niyo, waktu magpi sing kabayaan tanyo, pajatuho na kinawabaran na to. Haadlaw ka na kanawayroon na. Nahasabab yan sa naim katantan, tumayma, misanda masakit kanila. Biyeta sin Allahu Ta'ala, bal humul yawma mustaslimun. Bang maabot na inadlaw yan, sa nain katantan, magmalilla simmatan-matan pagmalilla. Sumakawa im pagmalilla si mga kafir doon handi na magmumpaat kanila. Amo rin magmumpaat sin pagmalilla, amo hindi pa hadun niya nagmalilla na roon mag-akamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon haon giyanapan sin Allah subhanahu wa ta'ala inayat, ma aghna anni maliyah. Ayat kauhan tagwalo. Laun niya doon hayan. Dito'y makatarang kako in pagdaya ko. Nagdaya siya riha doon niya. Siulayan sin Allah subhanahu wa ta'ala piya pagdaya. Sumakawa wala na hinang sabab hikapagdaya niya hadlaw akhirat. Mahita. Sabab hindi siya hadun niya nakalanduin ikot niya pawaran niya. Mahita siya nag-ikot pawaran niya. Pwedeng kaagi pag-ikot pawaran. Amin wala niya piyakay piyag ibadat patuhan Rabbul Alamin. Bang niya hadyan matali bihan piyataod sinallahu ta'alain alta niya mataodin amal mahinang niya. Di magkatimba-timbain amal mahinang si mga tao mataod alta. Sabab hindi hadun niya ini, amo rin parsukuan simbaran mo, insumud palom simbaran mo, iban sintamungon. Ipagtabon mo sinini, ginpaisan mo. Amo rayan, imapatut jagahan. Masuko simbaran mo, dahil hindi hadun niya sabab inyan hak sing ginawabaran mo. Mag-ipat simbaran mo, pakaunon mo sin kakaon. Amoy nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala ipag-iniipat sin jasad. Damikin isabdi kalupahan sin manusia. In pag-ipat sin nyawalihan niya hasupaya. Doon hayan tumarang in kaadilan niya paginawawaran niya. Bang niya napakahan in amin jasad niya. Subay niya napakahanday sa inyawalihan niya. In napakasin jasad, amo na yung pagpakaon, pagpatamong. In napakasin ini nyawalihan, amo na yung pag-ibadat harap po Allah subhanahu wa ta'ala. Nabukon yung patambukon sa in jasad. Bangkaw mabaya, patambukon mo yung jasad mo, patambuk ka rin sa binyawalihan mo. Doon na pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yan, inalta doon han, bang tumarang na. Ikatukbal na in kitab dayong harapit palawa, makaiyan na siya maagna anni maliya. Wayron tuy ikatarang sin alta. Amin alta kubukon sakad, wala nakatarang kako hawak tu ini. Sabab doon hayaon ingatayatay manghud. Bang inalta bukon sakad simud palawman mo ingat ka bukon yan kay mukatan. Mahinang kay mukatan bang mo yan piyag amal. Hauno ka mag-amal doon hayan. Matao din pag-aamalan. Sin alta. Amin tao barhajat amal dakula yan.
Bang mo sila dihilan amo adtoin amal mo. Naon waktu mag-amal yung mga tao, balkala-kalanin alta doon halawman nila. Mag-amal na sila sa malupas da. Mahita. Sabab bang sila magdihil, subay kaingatan si Mano si alam sin dunya ini. Di mamarahi amin madto siya, magdihil hatao yaon. Amin barhajat yaon. Sumagawa, subay pamakahati intaw katan halawm sin dunya ini. Magdapatarpulin bihan, magkuhan supaya insya mabantog, insya takasin, dayahan. Na inya tukatan tanriya, nalupasin amal, naon doon di mamarahin riya, makasod pa in sum'ah. Uno in sum'ah, amin bangkaw nakapagsarak kasing kahapon, hipanuysoy mo pag-adlaw ang buok. Inya tukatan sum'ah sabab piyag parungog mo. Damik yan inya turi na maitong inamal mo yato. Hasabab yan haadlaw ka na makapaghimumungan na. Biyasin himumungan, maagna anni maliya. Amo yan mga katawtay manguran na akama Islam. Damik yan. Dahin ha mga alta yan. Inmano siya makabaak dunhan. Laung takawasa. Makabaak dunhan. Amin kakilahan sila si Mano siya. Pagaddatan si Mano siya, bukon pasalan sin addat tabiat. Buat malaingkan pasalan sin alta yawn halawman nila. Hasabab yan doon hayan, aun waktu malupas da isab. Nabang siya malupas, biya na sing kabtangan, hikakabtang sin mga sila roon hay niya aming katukbalan sin kitab nila ring harapit palawa. Unoy nagi nila, halaka anni sultaniya. Gaman law niya na julja na tuy ako sin pagini kawasa ko rito adlaw dunya yadto. Na julja na ako gaman. Sin pagini kawasa ko. Sabab wala iusal in pagkawasa doon hamin kawasa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subayin kawasa mahinang sabab mabista pag ibadat patuhad na to Rabbul Alamin. Amuin maglugto imbanga sila. Imiban magpasan ng hamano siya halom sing kauman. Hasupaya dumayaw im pag-amal ibadat. Sababin niya tuhak si mano siya daing kanila. Pagka sila nagdarungan sim pakaradyaan paghula-hula. Doon hayan halom sing kauman. Subay nila mapasan ng imano siya. Sumannang labi-labi na hapag ibadat patuhan Rabbul Alamin. Amuin wayroon laong tapaghalian si Mano siya doonhan kapiligruhan sabab in sila nagjajaga. Batim magnakura haagama Islam biyaway sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo. Unoy nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Raisul qawmi khadimuhum. In nakura sing kauman silayan in ilugsok si Mano siya. Hati ilugsok si Mano siya, sila in nagpipikilan, biya di inin hikatanam si Mano siya. Hikarayo para sahan si Mano siya. Bangaong kulang si Mano siya, kulang kabusway sila majaga. Amin, misanda kuman madto, bangway hikatabang karna sing kamiskin. Misanda kuman mamisarahan, mamayta kanila magpakaan sin uno-uno na pakaradyaan di harap kanila. Bihanin mga magnanakura. Bihanin di matuha mga ini timpusin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai si mubli kani mga khulafa ur-rasyidin min ba'di. Ya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Iban na si mga kaibanan. Amin marayaw impagda nila ha. Pagparinta nila. Biya na mga kanda Umar ibn Abdul Aziz. Apo sin Umar ibn al-Khattab. Naamo yan mga katawtay manguran. Hasabab yan, bang di umamo impagda, sin pagparinta, makapamong siya hadlaw yaon, halaka anni sultaniya.
Najul dyan na gaman ako simpag nakura ko rin to dunya. Najul dyan na ako simpakaradyaan, wala ako piaruli imano siya. Gamayan subay ako imparulihon nila. Sababing pangatod si mano siya ajaman ini. Tabiya dakuman, biya luparagbus labiraing simpag sultan. In pagda nila sin mano siya. Naamo yan mga katautay manguran haaka ma Islam. Subay inyad to katantan. Amuin matilusan na to. Kajagahan na to. Kahalian na to in kataan pakaradyaan di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon ni uno in go niya sin pakaradyaan amuna in piyagsusunan niya. Di natuod laung ta maputta-putta biya mga himumungan niya pabukon marayaw paginawawaran niya pagsusun. Doon hawak to yan. Na doon hay ni laung sintuhan na to Rabbul Alamin. Hawak to yan. Khuduhu faghullu. Laung sintuhan na to Rabbul Alamin. Tawagon na in mga malaikat al-adab. Amun malakut zabaniya. Amuin mag ini bibina sa rito halawang sinarka. Unoy nagisin Allah subhanahu wa ta'ala, khuduhu faghullu. Kawaan yun na sila yan. In mga mujrim yan. At in mga sila baldosa yan. In mga sila simusulang kako dito. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, faghullu. Pasyuddu bil aglal. Hukutin niyo na, kakutin niyo na lang niya sin bilanggo. In mga sila yan. Laong sin Qurtubi, payabtadiruhu mi'atu alfi malak. In hambuok tao. Amoy in binsa na undunhan. Hangimu malaikat in umalup kanya hawak to yan. Doon hayan, pag-ubos doon haon ang papapaghambuokon ini unia iwan sin sikin niya, bagguton sin bilanggo, hukutan, bihan, amo hindi siya makapuklas doon hayan. Biya sin luparagbos sinamin siya absorber sin mga motor yan, pasuron siya palaw miyaon. Di siya makakuha doon hayan. Pag-ubos biyeta doon hay ni mga sila magtatapsir. Pasuron imbilanggo. Daing habuli niya. Pagwaon maripahal. Amin pagyanon halkom lang niya ri. Bukod din sa pasimod. Sa amin liog yaon palatusod mari. Ang pahilimod hawaran niya papaghambuokon insiki ibansin u. Ang paliburan doon haon sin amuin ini bilanggo yaon laungta libuton impamaranan ni hasupay ritod siya makapuklas doon hayan. Summal jahima sallu ampa siya hitilakbo palawm sin narka jahim doon hayan paunahunin magdungan iban sin siki. Pasal sinhiukutan na siya. Makaunain iban siki magdungan. Sababin siya biyabalik na in pamaranan niya bihan. Sa hiuhukutan di na siya makahibal. Hawak to yan. Na doon hay ni biyayta kato summa fi silsilatin zar'uha sab'una diraan pasluku. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala pasuran yung laung niya ini bilanggo yan laung sin sila magtatapsir in hawa sin amoy in bilanggo yaon kapituan kangasta at isin kapituan kangasta baya-baya yaon lang ta mga ini tunga mitro bang biya unuta hasukuranta sa sumakawa biyayta doon haon lang niya bidira'il malak ini amuin hangasta sim mga malaikat
Nabaging malaikat dakula, inastaan niya, malagbo day sa, mahaba day sa. Narunhan, pasurun lang niya runhan, tudkhilu al-salsala min duburihi. Pasurun dayng habuli niya, wa takhruju min hadidi tuliha sab'una ziraan. Inhaba niya kapituan, kaasta inhaba niya bihad pasurun, harap pahalk niya. Amuin ini diha tungod susumbayan sin, pagsusumbayan lang niya. Na, amuyan lang ta. Na amo timpagyanon lang niya runhan, ubusang pa siya liburan. Doon haon, ubus siya to maghambuok na inu niya iwan sinsiki niya, ampas siya hitilakbo palawm sina pinarka jahannam. Na insabab niya, mahita siya tumabihato, yung bihato yung kabinsanaan niya. Sabab in siya, bihita sin Allah subhanahu wa ta'ala, innahu kana la yu'minu billahil azim. In siya wala tuod siya nagparat saya patuhan Rabbul Alamin. Way tuod siya nag-inu-inu sin sabab hangkan siya piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya makapagtag-ipon patuhan Rabbul Alamin, wala tuod niya inu-inuin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab doon hay ni wayroon na mag-inu-inu kaniya tumabang, wayroon na mag-inu-inu kaniya runhan mamikilan biya din ni kagaan sinamuin siksa para tungon sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Sabab ingkatantan wasila mahinang sabab hikagaan sin uno-uno na pakaradyaan si manusia hadlaw kana bang niya mahinang di hadunya biya sin aun alta hiril kay mo sin Allahu ta'ala ahun waktu mahinang sabab hikagaan sin amuin kabinsanaan bang aun kabinsanaan alupon sin tiap-tiap manusia bihahan mataud. Inalta manjari mo yan, mahinang katan alkansya long si magbibisara. Di hadon niya ini. Unin alkansya pagyanon. Bangkaw nakapahinang daan, karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan lumabay roon hayan, aon pahala hiril kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon sadya, laong tamano siya lumabay roon, aon pahala mo. Misan pa kahayop-hayupan lumabay roon haon, aon hirhil sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo, karayawan hadlaw akhirat. Mahinang sabab, hikagaan, sin uno-uno na pakaradyaan, bangkaw makaalop sin kabinsanaan, bang sa upamaong kabinsanaan, alupon mo rito hadlaw akhirat. Amo yan. Nabiya din na bangkaw nakapahinang mga masjid, atawa nakatabang kaw nagpahinang masjid, atawa nakapahinang kaw tabo, sa kainuin tabo yaon piyapakay si mano siya. Masi aon karayawan. Misang kaw yadto na nakauna, nakasud palam si pakuburan mo. Atawa nakapali kaw tuwig, biyutang mo hakauman. Sa kainuin tuwig yaon nagtutubod kaya kawa si mano siya. Aon pahala hirhil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, madawhat mo. Didto haadlaw kana. Amusahan, in mapatut pagbatukon si mga tao takaalta. In mga tao kawasahan, bihad to raisab. Bangkaw nakapakaan ha mga ini, mano siya halom sin kauman mo, tanto sadya, dihilan kau kakaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kana. Hakan na hambuk waktu suy-suy, in Umar ibn al-Khattab, hawakto siya nahinang Amiril Mu'minin, ikarua khalifah, puasin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kaya parahan siya sulat, daing hambuk lugal, sinhambuk maas babae, laong na ya Amiral Mu'minin nalarak inad sin itikko, sa ruun doon ni Umar ibn al-Khattab, nagpara taumad tupya pahatul, in adsin itik si maas babae. Laong si mga sahabat kay banan ya Amiral Mu'minin, may tamad tuhinang.
Laong niriya ako mabaya katuntutan si maas babae. Sin ako'y nahinang amuyin amir singkatan bar iman doon hay ni pangasubuhan ako adlaw akhirat wala ko kaya tunayin kapatut nila. Bihan yan mga katotay manguran. Bihan na sinakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In nakura sing kauman ilugsok sin manusia. Hati niya subay siya amin timindog hatindukan ang daraakon singkatan manusia ikasan ng kanila. Bihad to yan mga katotay manguran ha agama Islam. Na doon hayan hikaruan niya. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sila pada namun simbihad to kabinsanaan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Way tuod sila nag-inu-inu. Dimihil sim parsukuan sim mga miskin. Parsukuan sim mga anak ilo. Parsukuan sim mga sila barhajat. Dahil nga mga alta sin Allah ta'ala yaud piangandul kanila. Bihan yan. Na, hasabab yan lang niya, di sila masiksa bang bukod pasalansin mga ini. Mahita sila magmaikot simbukon kanila in alta yaun. Alta sin Allah subhanahu wa ta'ala. But biyayta sin ini Quran mahamulya. In sa ikot-ikot manusia, amin pag-ikutan niya, in ginhawaran niya sa tahipag-ikot niya paimbukon kaniya biya sim pag-ikot sim mga sila amuyin maguulin sin alta sin mga yatim bihayaon ha mga hula Arab masi-masipaon di majatuh pangaddatan sin timpo jahiliya bang mapatay in hambuk usog yaon aun anak niya hikabin. Ang paon alta mataod kawaon sintay manghud in alta yaon. Misan in balo. Di damisan dihilan sabab di makawaris lang niya in mga kababaihan. Damit yan in bata-bata yaon pagkari pang nakaingat magparagan sin alta. Kaya sin ama niya. Hati niya in labi awla lang niya magulin amo na intay manghud usog sin amuin ini nawapat. Naun waktu kawaun sin amaun niya unin suko si mga anakun. Parahal kanila yan tuha mga anakun niya unin alta yaon. Sila sa magjaga. Hawak turi pa sila on makaingat magparakan sin alta nila. Naamo yan. Indayng ha mga laungta magkahinang sabab magjato hawabaw sing gumi ini. Siabot doon hay ni. Laong niya roon hayaon pag-upuas, palaysa lahul yawma hahuna hamim. Naroon ha waktu ini, na wayroon nakawaakan niya makatawang kaniya. Misan da kuman ando kay lumagmaso sa kaniya, wayroon kawaakan. Namayta, sabab miuklas na in waktu kaniya. Sabab ingat ayatay manghud. Amin yang kay mo in alta bukon sakad. In kiyatok balan mo in tao barhajat, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayaw pa ka mangayo siya dua apa Allah Ta'ala. Hatungod kay mo nagtukbal sin alta, sin Tuhan Rabbul Alamin, harap kanila. Kuyag sadya sin pangatayan nila. Di magkatimba-timba in pahala makawa sin tao. Amin nagtunay sin alta sin Allah Ta'ala piyag amanat doon halauman niya. Diuhal patao barhajat amo na yung mga miskin. Inyan kataan-taan hikakaan na sin pakaradyaan sin tiap-tiap manusia na kahinang kaniya. Damikian doon haon, im mga tao, amuin liyasa mo bukon aso kampong mo. Doon hayan, amuan ni matan-matan tay manghud mo bang liyasa mo sila hangaan sin akama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab im magtay manghud mas abunnal, amo na inhang kaakama. Kita ba kamo sin anak sin Nabi Allah Nuh alayhi salatu wassalam? Simulang haamin pangdaakan sin Allah Ta'ala diarasin ama. Doon hayaon nasusapain ama bihan pagkasung na malukmos.
Tiyawag inanak lang niya, anak ko, sakat na ka maripata simbahitra ini. Doon hayaon lang sin anak. Madtura ko man nakulong niya lumangoy pataas simpuntok simbudyaon. Hasupaya kuri abutan sin tuwig, sin dagat. Inagi sinama na wayroon na hawak to ini. Kabaakan, tapukan, iban kabaakan. Launta amin kalapasan doon hawak to ini. Sabab imbud mataas abutan na sin dagat. Doon hayon nangambak-kambak sa jain anak bihan na lumos. Nangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala tabang inno alayhi salatu wassalam. Unoy nagisintuhan Rabbul Alamin. Innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. In anak mo yan, bukon yan anak mo matan. Sabab in magtali anak, amuray ng kaagama. In magtay mangod, amuray ng kaagama. Amo yan mga kataw-tay manghuran. Sabab may ta. Piyapan jari kita manusia supaya kita makapagtag-ipon pa Allah Ta'ala. Nawala nagtag-ipon. Amo sayan. Nahasabab yan, magbing in katantan pagsusun patao amin wala himinang kani. Nahasabab simbihad to. In uno-unuhin ang murihadon niya. Hibalik na sin Allah Ta'ala kay mo. Biyata sin Allah Ta'ala ron hay niya sumuinong ayat. Wala ta'amun illa min ghislin. Wayroon kakaon halawm sinar ka jahannam. Buat malaing kaning kakaon dito. Sago. Sago. Sin manusia. Halawm sinar ka. Mag-ano din sago. Sin manusia. Innana. Indugo. Mapun katantan, amuad tuin inumon kaunon sim mga taunar ka. Amuad tuin kakaon nila. Hindi hadon niya ini sila sadyan ng palanab sing kakaon pabaran nila. Wala nila misan piyaki namin mga miskin, im mga barhajat. Sinalta sin Allah Ta'ala yung piyangandol kanila. Amo yan mga kataw-tay manghuran. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Wayroon lang niya kumaon hamanga kakaon nasabot yan to. Way magkaon sako, way magkaon nana, way magkaon dugo, ubos mabaho. Wayroon magkaon, hisiro'y magkaon. Amura im mga sila, amuin nalalawong di hadon niya ini, simpagtuhan nila, nagtuhan pa yung kaywanan pamano siya pagkahin nila, nagtuhan pa yung kaywanan pawato, nagtuhan pa pakahoy, nagtuhan pa pakain na sadya yung kabayaan nila, habaran nila. Tangkis nila rin haamin magtuhan patuhan, tunggal isa-isa niya, yaon pa'y sabing kawa sa kaniya katan, pag-ubos doon haon hipanghimuting nila pa, ingkasabunalan din nga Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab yan, na wayroon tungbas sintuhan Rabbul Alamin, buat malaingkan amurain, ini nasabot yan to katantan, ingkatan mangi, amin kiyaukan nila, naron hayan, amuad tungbas kanila mga kataw-tay manghuran, miabot na isabing waktu na to, InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kakanapan na to daha waktu balik in pengajian na to kataman na to na hayaon InsyaAllah subhanahu wa ta'ala harugaing waktu amoy in masing-masing kita niyo ini hisong impakaradyaan na to haamin laung ta bang isa masing-masing kita niyo dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya ibang kataw kasi na murah-murahan papagbarakatun kat utaniw sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu na to ini damikian in amoy in mga katan nagkawa na to ito pangadjian murah-murahan mahinang yad to hambuk deng ha mga ini matakaddam sing kita niyo amin makaingat kita niyo timilusa sin mangi iban sin marayaw bang unin hinangon na to di hadun niya sabab di rain pag-amalan di rain paghihinangan luto
na mura-murahan makabatok kita niyo pakarayawan amin marayaw piyag marayaw sintuhan na Rabbul Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله